Uma. Niyaduma. Okay. Ngaphandle kokuboshisa isikhathi ngiyambingelela umdumazi lo uzandla ezincane igeza lendalo umfana wale emkhanya kude ibhova encane li emtubatuba kwashishela phela manje isigodi. Ngiyabonga ithuba elingangaleli lokukhona benu kule ndawo esikhathini samanje nashiya zonke into zileni bekade uzenza. Ngiyamthanda kakhulu umlaba ungenza umuntu ngizosho njalo bese ngivalelisa bese-ke ngicizezela lokhu kubona bonke abantu njengoba ningibona ngithatha imayikhi lapha nakumfoka amacengwane beke ngize ngiyithathe kube sisami kuleya nto leyana ebekade sime kuyona. Mina-ke ngiyemdele ngokuthi asifike ezansi khona soyiqeda khona kodwa-ke ngithi angikucacise lokho ukuthi njengey'nsizwa sijike endleleni kwawukuthi sigcina siyakulungisa konke sesi-right kakhulu nale ndoda asikeke kokuphutshuza ingoma. Kunjalo nje ngiyacela abafowethu niyathoba umoya thaba kanjani ukuthi silandele umlaba uvele wasibiza wasenza abantu sobabili kunjalo nje indaba ngicela ukuthi abafowethu wethu yi-understand ngiyazi ukuthi uma ngabe kuwukuthi kuthinteka iy'nhlangothi ey'mbili kuthinteka umdumazi kuthinteka uhlangothi lwamacengwane bakhona abengeza ukukuthanda lokho ngakumina bakhona abengeza ukukuthanda lokho ngakuyena so thina